in the notes. And we are going to consider or look at the last bit of this chapter, which is elastic and inelastic collisions. Elastische en onelastische botsings. Okay, so we have discussed up until now, we have had, okay, so ergens in jou skryfboek, of as die agterkant van jou notas oop is, I don't know, the last page, is it empty? Don't know, but we have done in this momentum chapter, we have done, first of all, normal momentum, and we must remember that momentum is a vector quantity that has size, julle is laat, so dan bly julle stil, size and direction, grootte en rigting. Okay, then we had the change in momentum, and then we had the impulse formula, that is the force exerted on an object to cause a change in momentum. Okay, so ons het gehad gewone momentum, toe die verandering in momentum van 'n voorwerp, en toe die impulsformule wat verwys na die krag wat op 'n voorwerp inwerk om die verandering in momentum te veroorsaak. Is jy besig om hierdie opsomming ergens neer te skryf? Right, so, daai alles, all of those equations, jy gebruik vir een voorwerp. You use all of those equations if you have one object. Okay, so you consider car A, you consider the ball, you consider the bullet. Okay, so al daai gebruik jy vir een voorwerp. Toe het ons gehad wanneer ons twee voorwerpe het, so when you had two objects, then you have the conservation of linear momentum. Die wet van behoud van lineêre momentum. Alright, so that you use when you have two objects, twee voorwerpe. Okay, and that is when you have a collision in an isolated system. Geïsoleerde systeem. Wat is dit? In jou kop kan jy dink as daar geen wrywing is nie. No friction. Momentum. Okay. Goed, so hierdie hele hoofstuk gaan oor botsings. This whole chapter is on collisions and what happens during a collision. And collision does not necessarily have to be an accident, 'n ongeluk. Okay, it's just when two objects touch and there is a transfer of energy. Okay, now when you clap your hands, you hear something, jy hoor 'n geluid. So all of my energy is not transferred from the one hand to the other. Al die energie is nie oorgedra van een hand na die ander nie. Nou ek nie my trollies so nie. Maar wanneer ek hierdie twee bokse het, when I have these two boxes, alright, en ek maak dat daar 'n botsing is. I cause a collision between the two. Okay, you hear die wrywing, you hear the friction. Right, so some energy is lost due to friction. Party energie gaan verloor as gevolg van wrywing, maar daar's ook energie wat verlore gaan as gevolg van klankenergie, sound energy. En as jy so maak met wrywing, dan raak jou hande warm, nee? Then your hands heats up. So some energy sometimes during a collision is lost due to heat energy. Party energie in 'n botsing is verlore as gevolg van hitte-energie. Okay, so sometimes in an elastic collision, even if there is no friction, selfs al is daar geen wrywing nie, is dit nie te sê dat al die energie oorgedra word nie. It's not necessary to say that all the energy is transferred. Some of the energy might be lost. Okay, and that's the next thing that we're going to look at, is we are going to look at if all of the kinetic energy, the sum of the kinetic energy at the beginning is transferred to the end. So daai is die laaste ding waarna ons gaan kyk. And that is also for two objects. Okay, so hierdie is, ons kyk of die momentum
aan die begin en aan die einde gelyk is. En hier is ons kyk of die kinetiese energie aan die begin en aan die einde gelyk is. Okay. Nou, hoe bereken ons nou weer kinetiese energie? Kinetic energy formula is a half mv squared. So hierdie gedeelte is wat hierdie hoofstuk moeilik maak. Okay, because learners gets confused between momentum being mass times velocity and kinetic energy that also has mass and velocity. Okay, so moet jy vir jouself ergens 'n knoop in jou oor maak dat jy nie die mekaar sal raak nie. Okay, goed. So dit is wat op bladsy 5 aangaan. Elastiese en onelastiese botsings. Elastic and inelastic collisions. So if an collision is elastic, as dit 'n elastiese botsing is, then all of the kinetic energy is transferred. And if it is an inelastic collision, then the energy is not transferred. Okay, dan sou 'n bietjie energie wat verlore gaan as gevolg van hitte of klank of wat ook al, lig, energie of so ietsie. Okay, so you can see I highlighted here, ek het gesê kinetiese energie in 'n elastiese botsing word die kinetiese energie gestoor. The kinetic energy is stored, meaning it is transferred from one object to the next, or it is not lost. En obviously in 'n onelastiese botsing is dit nie gestoor nie. Okay, now here I gave a hint in everyday life what that looks like, maar moet asseblief dit nie gebruik as 'n rede in 'n toets of eksamen nie. If they ask in a test or exam, is this collision elastic or not, you can't say, the two objects are attached to one another at the end, so no, it is an inelastic collision. Okay, hierdie is maar net 'n hint vir jouself in die regte egte lewe. Okay, but you can't use this explanation in a test or an exam if they ask you, is this an elastic or inelastic collision? Okay, goed, kom ons kyk gou hierso na die storieetjie. Dit sê, 2 speelgoedtreine met 4 en 5 kg massa's beweeg teen 'n spoed van 2 meter per sekonde onder wrywinglose kondisies. Wat beteken daai vir my? That means frictionless conditions mean it is an isolated system. Okay, geïsoleerde stelsel. Hoekom is dit vir my belangrik? Dit beteken ek kan gebruik die wet van behoud van lineêre momentum. The conservation of linear momentum. Okay, goed, so gaan weer lees. Jy het 2 speelgoedtreine of 'n speelgoedtrein en 'n wa eintlik, 4 en 5 kg, hulle beweeg in 2 meter per sekonde, geen wrywing. Daar is 'n saamgeperste veer tussen die 2 treine. So in between there is a spring. Die veer word losgemaak en die 2 treine beweeg weg van mekaar af. Okay. Now the calculations that we're going to do here is not very accurate. Okay, so daar's baie gaps hier, so want as die veer losgelaat word, dan gaan daar 'n tipe versnelling wees wat plaasvind. If the spring is extended, then there'll be an acceleration. And here we look only at constant velocity, for example. Okay, so jy moenie te veel detail hierin probeer lees nie. Alright, so there's a spring, and the spring is extended, and then they say the 4 kilogram train immediately comes to rest. Okay, so it's like a magic and I stand still. And obviously the 5 kilogram train moves. Okay. Bereken die nuwe spoed van die 5 kilogram trein. Okay, so when there is a spring and there's the spring is let loose, as daar 'n veer is en hy word losgelaat, dan is daar 'n botsing. Then there's a collision because the spring exerts a force on both trains. Shall I make mine? So collision is not an accident and cars break and things fly. Dit is dit ook. Maar dit is enige plek waar daar 'n krag is. So when I say there's a collision, and this is also a collision, because there's a force from the floor on my knees. Okay, so enige plek waar daar 'n krag is, en kontak word gemaak. There's a force, and there's contact between two objects, and there's a force. That is called an collision. Okay, goed. Het julle almal die scenario?
Dit is 2 voorwerpe, 4 kg, 5 kg trein. Ons het 'n veer en hy is losgemaak. Okay. Goed. So nou het ons inligting voor die tyd en ons het inligting na die tyd. We have information at the beginning, we have information at the end. We have 2 objects, we have a collision. So dit sê vir my wet van behoud van lineêre momentum. The law of conservation of linear momentum. Okay, het julle gehoor hoe het ek geweet ek moet hierdie gebruik? Daar is 2 voorwerpe, 2 objects. They give information at the beginning versus the end. Daar's inligting aan die begin teenoor die einde gegee en daar is 'n botsing. There is a collision. That is how I knew I have to use this formula. Okay, so ek het die massa van die 4 kg, maar die snelheid van die 4 kg aan die begin, plus die massa van die 5 kg, maal met die snelheid van die 5 kg aan die begin. So that is all at the beginning versus mass of 4, velocity of 4 at the end, plus mass of 5, velocity of 5 at the end. Okay, nou gaan vul ek my waardes in. Aan die begin was hulle een ding. At the beginning they were one thing. The spring was not extended yet. They moved together at 2 meters per second. So ek gaan hierdie ding sommer alles saam sit. So I'm going to put it together. This is 4 plus 5 times 2. What did I subconsciously do? Ek het gekies regs as positief, né? I chose to the right to be positive. Okay, equals 2. Then the 4 kilogram one immediately comes to rest. Sê hulle vir my. Hy kom dadelik tot stilstand. That was in the question. It says, die 4 kilogram trein kom onmiddellik tot rus. Immediately comes to rest. So the velocity is 0. Plus 5 maal met final velocity. 9, 18, 18 gedeeld deur 5 gee vir jou 3,6. Check reg. The final velocity is 3.6 meters per second and you get a positive answer, so that means it is to the right, regs. Okay, it is a baie simple vraagie, very silly question, but I just want to practice a concept. Now we will get to an exam question soon. Okay, B vra hulle vir jou, bepaal of die botsing elasties is of nie. Determine whether the collision is elastic or not. Nou luister vir my baie mooi. Dit is gewoonlik hierdie vraag. It's normally this question. This question normally counts 5, 6 marks. Okay? Jy mag nie begin met die som van die kinetiese energie aan die begin is gelyk aan die som van die kinetiese energie aan die einde nie. If you say that, you are saying it is equal to one another. And the question is it equal to one another? So jy mag net, as jy hiermee begin, dadelik 0 uit 6. Even if the rest of your calculations is correct, and at the end you say no, they're not equal to one another, omdat jy so begin het, verkeerd. Okay? Jy mag nie so begin nie, jy gaan dit apart doen, you're going to do it separately, you're going to say, right, I'm going to look at the sum of the kinetic energy at the beginning, then I'm going to look at the sum of the kinetic energy at the end, and then I'll see, are they equal to one another? Okay, som van, why is it sum of kinetic energy? Want ons 2 voorwerpe, there's 2 objects. So ek het 1/2 mv kwadraat plus 1/2 mv kwadraat. Linden, jy moet skryf ou. Hoekom skryf jy nie? Wat's fout? Okay, so 2 objects, 2 objects. Jy moet vinnig praat. Hierso, gaan skiet. Go. Okay, so I have 1/2, the one was 4 and it was traveling at 2 squared plus 1/2, 5, 2 squared. En hulle albei het mos teen 2 meter per sekonde beweeg.
En dan hierdie ene is 0. Daar is onbeskof, hoor. Hoekom is dit onbeskof? Jy deel nie en ons almal is warm en moeg en geïrriteerd en oorgestimuleerd. Maar drink jou Coke, geniet hom, ons gaan dit vir jou. Oh my word. Frikkie is oulik. Alright, so I have the two when they were together, they were both running at 2 meters per second, and then at the end the 4 was stationary, en die 5 het beweeg, en die 3.6 wat is daarvoor gaan uitwerk. Alright, ek kan nie my Suid-Afrikaner hier nie, so julle gaan my antwoorde moet gee. Ja, Caleb? Wat? Kom. Ja, wie is dit? Wie het vir my som gedoen? 18 en die ander ene? 32,4. Wat is die eenheid vir energie? What is the unit for energy? Joules. So, now we're going to answer this question. Is this an elastic illusion? No, it's not elastic. So, no. And then we must say why, because the sum of the kinetic energy at the beginning is not equal to the sum of the kinetic energy at the end. So, jy gaan hiervoor 2 punte kry. Daar en daar punt. Dan formules, waardes invul, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Alright, so now I want to go to the past papers that was handed out. Is daar nog Afrikaanse kinders wat nie gekry het nie? Afrikaanse kinders wat kort? Nee. Alright. Ja? Alright. So we are going to look at... Sure. Okay. So, ons gaan doen, we're going to do not... We won't have time for everything that I wanted to do. Maar ons gaan doen vraag... We're going to do question 1, question 2, question 6, and question 15. 1, 2, 6 en 15. Dit is my mikpunt. Kom ons kyk hoe ver ons kom. Kyk. Okay. So, question 1. So, jy kan skryf op past papers, page 46, question 1. Jy kan hierdie inplak in jou boek, jy kan dit in 'n flipfile sit, hierdie is joune, obviously, forever and ever. Okay, vraag 1. Sê dit vir jou. Die diagram hieronder wys 2 gedeeltes. XY is smooth, while YZ is rough. Okay, so daar het ons gedeeltes, daar is Z, daar is Y, hierdie is X, jy het 'n 5 kg blokkie, jy het 'n 3 kg blokkie. This one here is smooth, this one here is rough. Is jy besig om te teken? Draw the picture. Okay. Then they say this one is moving, shush. This one is moving at 4 meters per second to the right. It collides head on with a stationary block. After the collision, the 2 blocks stick together and move to the right past point Y. The combined blocks travel for 0.3 seconds from point Y to before coming to rest at point Z. So here the velocity is 0. Okay. All right. Now our first question is, die eerste vraag is, state the principle of conservation of linear momentum in words. Die wet van behoud van, of die beginsel van behoud van lineaire momentum. Wat sê dit? It says the total linear momentum, die totale lineaire momentum
of an isolated system remains constant. Die totale lineêre momentum van 'n geïsoleerde stelsel bly behoue of bly konstant of bly dieselfde. 1.2.1 sê hulle vir jou, calculate the magnitude of, die grootte van. Okay, now before I get to calculations, always choose a direction to be positive. Kies 'n positiewe rigting, and I hope we all choose to the right to be positive. Yes, thank you. Okay, nou vra hulle vir jou, determine the velocity of the combined blocks at point Y. So wat is dit? Dit is net nadat hulle gebots het. Ons het voordat hulle gebots het, toe bots hulle en toe beweeg hulle by Y. Right, so we have the sum of the momentum at the beginning is equal to the sum of the momentum at the end. Okay? So ons het die massa van 5 maal die snelheid van 5 aan die begin plus massa van 3 maal snelheid van 3 aan die begin. Then we have the mass of the 5 plus the velocity of the 5 at the end plus the mass of the 3, the velocity of the 3 at the end. Now onthou, remember, you do not have to show this step here. You can immediately from here just substitute. Okay, maar dit is baie keer moeilik om in te sien as jy nie dit het nie. Caleb. Okay, shut it up. Bye. Okay, then we have 5 plus 3 final velocity. Hoekom sê ek dit? Aan die begin, hy het beweeg teen 4, hy het stil gestaan. Aan die einde was hulle saam, hulle vas in mekaar en ek soek die finale snelheid. Okay, nou hopelik kan julle almal dit in julle kop doen, kan julle? Daar gee vir jou 20, daar gee vir jou 8. Joh, wat is 8 gedeel deur 20? Wat is 80 gedeel deur, wag nee, wat is 200 gedeel deur 8? Wag gee my 'n oomblik. Oef, wat is dit lang deel? Hier gaan in 2 keer, dan bly daar 4 oor. 5 keer. Nee? Dit was 8 gewees, ja. 2. Wat het ek nou gesê, 2.5? Is ek reg? Ja. Waterbottel in die kar gaan. Nee, dis is my waterbottel van Caleb. Okay, now ladies and gents, velocity. O nee, hulle het gevra, kyk gou mooi, hulle het gevra vir die grootte. They asked for the magnitude. But please be careful. Because sometimes they just ask calculate the velocity. Bereken die snelheid en dan moet jy onthou snelheid is 'n vektor. Okay, en vektor het grootte en rigting. So kom net in die gewoonte om altyd die rigting te skryf. Get into the habit of always writing the direction. Because most of the time, this thing together will count 1 mark. Antwoord, grootte en rigting sal 1 punt tel. Okay, nou vra hulle vir jou by 1.2.2. Sê hulle vir jou, calculate the magnitude of the net force acting on the combined blocks when they move through sections Y, Z. Okay, die grootte van die krag. Okay, ons is besig met momentum. Watter formule het krag in? F delta T is gelyk aan delta P. Okay. No, says reg, did they give us the time? They said to come to a rest, it takes 0.3 seconds. Okay, so ek het die tyd. En wat is delta P nou weer? It's mass final velocity minus initial velocity. Maar nou, want final velocity sharp is 2.5, want hulle albei 2.5. Maar wat is initial velocity? Is dit 0 of is dit 4? Of is dit 2, want dis wat 0 is 4, gedeel deur 2 is 2. 2.5 is my finale snelheid. It is 0. Okay, so ek wil hê julle moet dink.
Okay. Hierdie massa. Wat gaan die massa wees? Why will it be 8? Okay, goed. Nou ek wil julle moet hierdie baie mooi verstaan. By die opsomming nou net, at the summary I just gave you when we started, I said when you use this formula, you have to look at one object. Okay? But when they moved from here to here, they were considered as one object because they moved together as one. They merged into one. Okay? Die vraag is ook, calculate the net force acting on the combined blocks. Okay, so dit is 'n uitsondering op die reël en dit is mos maar wetenskap, né? And the homework is one question, then the test is nog bietjie moeiliker en dan eksamen het jy nog nooit gesien in jou lewe nie. Ja? Dis hoe dit voel? Okay, so jy moet mooi kyk na die vraag. Look at the question. So normally, 99.99% of the time, as jy net na 'n voorwerp gekyk het. But because they move together as one, they will experience the same net force. Okay, goed. So, ons het krag soek ons. Hierdie is 0,3. Die massa is 5 plus 3. Finale snelheid is 0 because they come to rest. And initial velocity is 2.5. Julle is op julle sakrekenaars, né? Of gaan julle self kan doen? 8 maal 2.5 gee vir jou 20 gedeel deur 0.3. Is wat? Ja, minus 20 gedeeld deur 0.3 is 16.67. Negative 66. Op die kop. 0.67. Okay. Right. Nou, ek gaan nou weer wees. Nou, wat beteken nou negatief? What does the negative mean? Opposite direction. Kom ons kyk gou, maak dit sin dat dit links gaan wees, dat krag links gaan wees. Ja, want hy beweeg, is moving to the right, but is moving slower. There's friction in that direction causing it to come to rest. Wat is fout? Sê weer? Hierso. Want hulle het gebots en toe hulle hier begin, toe is die snelheid 2.5. Sharp. Okay. Right, next one. Is julle reg? Volgende vraag. Question 2. Vraag 2. Sê dit vir jou. The graph below shows how the momentum of a car changes with time just before and just after a head-on collision with car B. Okay, sorry, laat ek net gou 'n foto neem. Nee, dis Okay. Goed. So, that's the information that they give there. Hulle gee vir jou nog inligting. So ons het, jy teken vir jouself 'n prentjie, né? Jy het hierso A en jy het hierso B en dan bots hulle, then they collide. This one's mass is 1,500. This one's mass is 900. Are you drawing a picture? Okay, hulle sê 'n head-on collision, 'n kop, wat sê hulle in Afrikaans, 'n kop-aan-kop botsing. Wat beteken dit? Dit beteken hierdie twee karre het in teenoorgestelde rigtings beweeg of die een het stil gestaan. Okay? Car B was traveling at a constant velocity of 15 meters per second west before the collision. So this one's velocity was 15 west. Take east as positive. Okay, so hulle sê vir my regs positief. And consider the system as isolated. Okay, goed. So na die botsing het ons vir A en ons het vir B
En ons weet nie eintlik lekker wat na die tyd gebeur het nie. We don't have a lot of information regarding afterwards. Okay, in die beskrywing daarbo, maar dan het ons 'n grafiek. Then we have a graph. If we look on this graph, it gives us momentum versus time. Okay, momentum versus time, sharp. Dan sien julle vir jou, excuse, let's see, momentum versus time for car A. So hierdie inligting is slegs vir kar A, nie kar A en B nie. Let's look here. It gives us the momentum before the collision, 30. And then there was the collision, die botsing. En toe die momentum na die tyd is 14. Okay, julle met my. Right, both of them are positive values. So dit beteken vir jou na die tyd beweeg A nog steeds regs. Afterwards, A is still moving to the right because its momentum is still positive. Julle met my? Okay. Right, now they ask you 2.1. What do you understand by the term isolated system as used in physics? Hulle vra vir jou die definisie sonder om die definisie te vra. Menende, jy kan hom bietjie in jou eie woorde skryf. You can write it more or less in your own words, but there's certain phrases that they want. They want to see the net external forces is equal to 0. Die netto eksterne krag is gelyk aan 0. Obviously, hulle sê vir jou in words, so jy gaan net sê is equal to 0. Okay. Now, so they use information in the graph to answer the following questions. Now, dames en here, I have taught you since grade 10 certain something regarding graphs. Ek het vir gesê, as jy 'n grafiek sien in graad 10, van vandag af tot die dag wat jy doodgaan, dan moet jy vir jouself vra. Wat? What must you ask yourself if you see a graph? What does the... Wie het dit gesê? Mooi, julle. Wat sê die gradient vir my? What does the gradient tell me? Yes? What will this gradient here be? Let's see. Gradient is the change in y over the change in x. Nee? Change in y here is the change in momentum. Hello. And the change in time is on the x-axis. Dit lyk bekend. I have seen that before. Yes? That gives you the force. So as hulle vir jou vra, wat is die krag? What is the force? You can just go calculate the gradient. Here you can see the net force on it is 0. When the gradient is 0. The net force on it is 0. The gradient is 0. This tells you there's a force. Because there is a change, or there's a gradient actually, that's not 0, vir 'n sekere tydperk. Hoe lank het hierdie botsing plaasgevind? 0.1 seconds. Okay, goed. Okay, ek voel ek skree op julle. Okay, calculate the magnitude of the velocity, die grootte van die snelheid of KA just before the collision. En jy kan sien dit tel 3 punte. 3 punte beteken formule waardes antwoord. So they ask for the momentum of A. Mass times velocity. Not the mass, the momentum, they ask for the velocity. Nee? Het ek die momentum van A voor die tyd? Yes, 30,000. What is the mass of A? They tell me it is 1,500 kilograms. And now I can get the velocity. Wat gaan die snelheid wees? 20? Okay, and this will obviously be east. Mag jy sê regs? No, why not? They give us east, west, north, south, so dan gee jy die antwoord terug daarin. Okay, 2.2.2 sê hulle. Calculate the velocity of car B just after the collision, 5 punte. So dit sê vir jou 'n bietjie meer goeders. Wat se formule gaan ek gebruik? Kom ek kyk hulle sê, calculate the velocity of B just after the collision. Net na die botsing. So wat is my clue? Voor die tyd, na die tyd. Before the collision, I have information.
after the collision. So I'm going to use the conservation of linear momentum. Nee? Die som van die momentum aan die begin is gelijk aan die som van die momentum aan die einde. Okay, oei, jyne toch. Nou gaan ek my formule hierna 'n klein bietjie anders gaan skryf. Watch my. Dankie Linden. Ek moet jou net in die oë kyk want anders fokus jy nie. Wag net gou vinnig dink just over collision. The velocity of the beginning equals Okay. Hoekom gaan skryf ek nou om so vir myself? Want op die grafiek gee hulle vir my die momentum van A voor die tyd na die tyd. So vir wat gaan ek ekstra somme gaan doen as ek nie hoef nie? Okay. Hulle sê vir my voor die tyd is hierdie ding 30,000 en hulle sê vir my na die botsing is hy 14,000. That I just read from the graph. Okay. Dan die massa van A is 1500, ag nee A nie B. B is 900. B is 900 and the velocity at the beginning is negative 15. Hoekom is hy negatief 15? Plus B is 900 en ons soek sy eindsnelheid. Okay, joh, 16,000. $2,500. Joh, 1, something? Wat kry julle? Close. 2,78 meter per seconde. You all get that? That you don't trust her, nee? You don't know her. Okay, en jy gaan nie 5 punte hier kry nie. You're not going to get 5 marks, you're going to get 4 marks. Why? Rigting, direction. We got a positive answer. Wes. We got a positive answer. But it's going east. Yes, oos is east. But you said west. Ek het gesê oos. Maar ek love it dat julle wakker is. Right. Then they ask at question 4, Ardu. Hulle kan jou maar teken. Teken hulle op jou. Hulle gaan jou hem pas. Okay. 2.2.3. Calculate the magnitude of the net force acting on car A during the collision. Okay, krag is in jou impulsformule. Wat moet jy onthou vir hierdie formule? Jy moet na 'n voorwerp kyk. MW, fokus. Jy moet na 'n voorwerp kyk. Alright? Now the question was there, calculate the net force acting on car A. So jy gaan sê, kom ons kyk na A. Let's look at A. Kon jy na B ook gekyk het? Ja, jy kan. Yes, you can look at B. Because Newton's third law says the force that A exerts on B is equal to the force that B exerts on A, equal in size, opposite in direction. So jy kon na B gekyk het, dan moet jy net onthou aan die heel einde moet jy die rigting omruil. Okay. Goed, hulle vra vir jou vir die krag. The time is 0.1 seconds. How did we get to 0.1 seconds? 20.2 minus 20.1. That was on your graph. Op die grafiek. Then the mass of A is 1,500. Nee, ek hoef nie dit te skryf nie. The final velocity is 14,000 and the velocity momentum and the initial momentum is 30,000. Dis op die grafiek. $160,000 minus 160,000.
Does it make sense? Ja, want A beweeg regs, ons het regs gekies as positief. En watse rigting was die krag uitgeoefen op hom? Die krag op hom was links uitgeoefen. So that means 160,000 newtons west. Ja. Hulle vra of jy die krag wat op A uitgeoefen word. Die krag op A. Die krag op A is hierdie kant toe. Alright, then question 6. Nee, wil ek 6 doen of wil ek doen, wat is die ander ene? Nee, ek gaan doen vraag 15. I'm going to do question 15. Ek gaan doen vraag 15. Maar onthou my dat ons vraag 6 doen in die klas ergens. Ag, vraag 16. 6. Okay. There they give you another graph. Hulle gee vir jou nog 'n grafiek. Ja. Yes. Okay. Vraag 15. Ah, nee. Hoe aandoe ek? Ag. Okay. Vraag 15 sê dit vir jou. Dankie. Trolley X of mass 1.2 kilogram travels at 8 meters per second east and collides with trolley Y of mass Z, which is initially at rest. Okay, so jy het hierdie trolley en hierdie trolley, dis X, dis Y. Sy massa is 1.2 en sy snelheid is 8 en hy beweeg oos. Hierdie ene se massa is 0,5 en sy snelheid is 0. Dan bots hulle, Linden kyk voor jou, dan bots hulle, ignore all friction effects, hoekom? Want dis 'n geïsoleerde stelsel. The velocity time graph shows the velocity of X before, during and after the collision with Y. Okay, goed, so ons het weer X en Y hierso, en sy massa is 1.2, sy massa is 0.5, maar verder weet ek nie veel nie. Okay, as ek kyk na die grafiek, if I look at this graph, you see here I have velocity versus time, net vir trolley X. Jy sien hier hy beweeg teen 8, chap, dan gebeur daar iets, en dan beweeg hy teen 4, then he's moving at 4, so here the velocity is 4, and it's still positive, meaning it's still moving to the right. Okay, dan sien jy daar, het die botsing gebeur, the collision happened there, and again you can see the collision took 0.1 seconds. Right, ja, ek het vir jou gesê, tot die dag wat jy dood gaan, vra jy vir jouself, wat sê die? Gradient. It's a change in Y over the change in X. So is die verandering in snelheid oor die verandering in tyd. So what is the gradient here gives me? Acceleration. Yes? So hierso beweeg hy konstant, hier vertraag hy, hier beweeg hy konstant. Okay, nou vra hulle vir jou vraag 15.1. State the principle of conservation of linear momentum. The total linear momentum of an isolated system remains constant. Nee? Ja? Okay. 15.2 is julle vir jou, punt 1. Calculate the velocity, the magnitude of the velocity of trolley Y immediately after the collision. Okay? So hulle gee my inligting voor die tyd, and then there are something regarding it afterwards. 2 voorwerpe, botsing, en dan vra hulle nog vir my die definisie. So they're giving me lots of clues that we need to use the conservation of linear momentum. mx4xi plus ma4ai is gelijk aan mx4xf
plus M A V A F. Okay, so hierdie ene is 1.2 maal met 8 plus 0. En hierdie ene is 1.2 maal met 4 plus 0.5 maal met 4F. Oeh, 9.6. Die helfte daarvan. Wat? Wat? Ek weet dit lyk dieselfde maar dit is nie. Daai ene stop daar. En daai ene gaan deur. Okay, so is die helfte 4.8 gedeeld deur 0.5 is 2,2. 2,25? Did you check? Wat sê dankie? Gedeel deur 'n half is maal met 2. Wag nou, wat sê julle is dit? 9,6. 9,6 meter per sekonde and it is east because it is positive. Ooh, het ons die rigting gekies as positive? No. East or right? East, because they say the trolley is moving east. Right, then 15.2.2 they say, calculate the average force that X exerts on Y. Hallo, julle moet vir my fokus. Ek wil ook nie hier wees nie. Jy moet vooruitwerk op hierdie punt. Okay, bereken die gemiddelde krag wat X op Y uitoefen. That X exerts on Y. So if you have an option, you're going to look at Y. Want hulle vra X op Y. So you look at Y. Okay, they ask for the force. The time is 0.1. Y is 0.5 kilograms. The initial velocity, the final velocity is 9.6 minus 0. Daai is 4,8 480. Is dit reg? Is it right? And this is positive. Ag ja, dit was 4,8. Ja, 48. Positiewe antwoord. Oos is positief, so dit is oos. Oos is east. 15.2, 15.3. Laaste ene, vra hulle vir jou. Is the collision elastic or inelastic? Explain the answer by means of a suitable calculation. So, dit is waar jy nou skryf. Die kinetiese energie aan die begin gaan uitwerk. Then you are also going to calculate the kinetic energy at the end. And you're going to see if they are equal to one another. Jy gaan kyk of hulle gelyk is aan mekaar. Okay. So, graad 12's, grade 12's.